please wa subscribe o klika mono o subscribe then how that o klika go pepeta bele mono hore di sketsa o feta di video tsenana ke itse mollo ya tla bana beso mollo wa tla mollo mongata mollo tsetsa no tuka so taba ya rona ke nana ya today sedimo se thebutsweng kapo go thebulwa ha sedimo mofuke motho ya thebotsweng ke sedimo o tlo mo bona ka tsela ye jwana motho ya thebuletsweng sedimo ha tshesa mpepa a phahla dintho tsa hae di a fapana gore ho bathata lo feta motho ya thebuletsweng sedimo ha o bonolo re a lore batho ba ha bona cause ba ya sebediswa motho ya thebuletsweng sedimo le ha ka ba etsa mosebetsi o fika pa o fi a hlaba a etsa eng ha ona ntho e tla be e etsa hale kapa karabo e tla be e tle mosebetsi mo a o etsa mofukeng sedimo se thebulwa jwana re na le tsela tse 4-5 tse o thebulwang sedimo ka tsona taba ya pele eo sedimo thebulwang ka yona ne ke tse ka le tshwara le gona ke le lebetse ne ke tse ka le tshwara ke le bontshe bona le ntse ke le kopanya vele hona jwana badimo ba ya thebulwa ka ga le gona magona ke dikupu kapo ka Sesotho le ka re ke dihwana tseo batho ba iketsetsang meriana ya di business ka yona kapo batho ba bang ba etsang dihwana tseo thweng ke balwetsi ka yona then ba kenya motho ka mono a dule ka mono ba mo kenya dule ka mono ya bobedi motho wa thebuleya antse a phela motho wa to bana le bothata ba o thebuleya antse a phela ka mo bona o sokodiswa ke taba ya ho nyaroha ha mmele o tsebe motho ono ba lo ya mo bitsa ha se a shwele ha ona ntwe ka ba mo thusa o sa lo sebelletsa batho bano so ya boraro ntwe batho ba fuba ya thebulwa motho wa thebuleya a le ka hago le kasi kapo a le ka haro mmoshara kapo a kula le ka haro sepetlele eno ke tsiba ka mahlo ke motho ga gona le batho ba tlang mona na ba lwanela moya waka ba thebuleya batho bano gona le engwe yena e welang le goneng e o thweng ka puo ya Sezulu ke o phehla amanzi amnyama mo no phehla amanzi amnyama ke motho e mong wa fe e o etswa ke motho wa family ya gona go ya le bitleng la family a hlapele mono a khapele mono a ikeme buono a etse sedimo sena se nke gore se shebe yena fela ka mahlohonono le dilaki le ntho tse ntle lona ntse le re le a bua mona ha ona next ya lona e etsahalang so bana beso sedimo se a thebuleya haholo iseng hanyane so motho a thebuletsweng sedimo wa bona le bophelo ba teng kapa lelapa la teng thosa teng ha di tsamaye ka tsela man ba hutla ka thata ho thata o thola mesebetsi ho thata o thola manyalo ho thata o bula di business di ya bulwa diawa batho ba teng ba hula ka thata so sedimo se a thebuleya bana beso and ntho ya sedimo e thebuleileng ha se thebutsi la o ka ba wa etsa mosebetsi la o ka ba wa tshisa dintho di tlo senya la o qetela eno e batla o thole ngaka ya setso e tlo tla yo sebelletsa yona hona le ba nkuwang ba bewang difateng tsa meduana ba sebediswang hona le ba nkuwang ba bewang ka haro mahaha hona le bana ba nkuwang ke bonkgono bana ba loyang ba ba kwalla ka ho ditlaso be ka tlaso bet so nna ke le mofukeng ke bua ntwe ke etsang etse ke di entseng ke ya gona o e sebetsa ntwe e jwalo go thwe ke manzi a mnyama motho wa family o inkile kapa ke taba ya gore batho bana o thebutswe a sa phela motho wa thebule ya sa phela o fumana go motho na tsa le bohlale maga sokoditswa ke ntho ha nyaro hana go entse ya motho na kelelo ha e ba domonyana a teteletse bile motho mo a sa sebediswang ke batho ya ngwana le ho fitlela ba lo jwa sebediswa ke batho ke ya gona o e sebetsa ntwe jwalo ha o ke tlo sebetsa le motho ya thebutsweng ka lebitla o tlo ntlela le lebitla o lo tsipa mobo wa lebitla ka dihlohong le ka maotong
then o tle le snepe sa motho ha ona le sona o tle le sona ha ona le sona then ke gona o sebetsa ntwe jwalo then bana beso ntwe jwalo ya sebetseya then re tlo tla le tabenya ha motho a fehletswe manzi a mnyama ga gona o sebetsa ka metsi ya diphororo e be ntwe lokang so mofuke mo teng bana beso tsatsi le tšhaba le dikelang ska le bana go subscribe lokisa ditaba tsa lona hantle then dintho di tsebe o ba right o re sedimo se be right batho ba matsa ba lo thwasa mathwaso a ska tsa maka tsele nepahetseng ka le baka la o sebeletswa didimo tse thebotsweng batho ba bang ba hlabela badimo dikgomo le dinku le dipudi di sholle mahala hobane ha ba hlaba ba hlabela ntho e siko badimo ba sebeletsa motho o mong ba sa sebeletseng bona batho ba bang ba tshisa dipepa ba senye di 20 rand tsa bona tsa dipepa e ke be ya sebetsa ntweng and ha ona ka mo ihlolokang ka teng pele ho ka tholwa ngaka ya setso ye ka lokisa ntweng nna ke ya gona e bile ke ya etsa bana beso so nene buildings ke teng Monday to Friday ke teng Saturday se ke di appointment le batho ba serious dinomoro ke 0682134374 ke a thola hala le Instagram ke teng WhatsApp ke teng YouTube ke teng Twitter ke teng bana beso Facebook page Dr Poka ke a thola hala mono so ha re shebenta ba ya sedimo se thebotsweng le tlwelo senya ditšhelete ka go sebeletsa badimo ba thebotsweng so batho ba no tlo ba bona ha ba lo re simple never molora simple motho wa thebotsweng ba nna le mo a sebeletsang teng a never molora simple o tlo etsa mosebetsi never wa o sebeletsa mosebetsi o etsang ono ele o etsang never wa le sebeletsa mosebetsi o ha o tshesa mpepa o lo phahla go etsa eng dintho di a kwaleya dintho o feta ha o ya ka ntlolo phahla o buele badimo ho loka 2 days after 2 days dintho di kwalele so ntho ena ha ona motho a ka ba itukisetsa yona ho batla halangaka kapo di specialist tsa ditaba tsa setso ba teng batho ba ke ba tsimang ba gona go ilukisa ka setso se na meriana mara mostly ho batla ngaka e le thuse boemong bono ba manzi a mnyama ba motho ya go etseng ka sedimo sa family kapo motho ya go lang ka sedimo sa family wa se tshebula kapo batho ba sebedisitse le bika la lona so video e latelang re tlo bua ka dintho tse 5 or 6 tse etsang gore mekete se ka arabello kapo ka moggo le senyong ka teng le senywa go kae le thebulwa ka tsela ye jwang gore le itsebe ntho eno so ke a leboa bana beso ke a tholagala ka matsatsi otlhe amen